ሰላም ቤተሰብ ውድ የአሌክሳንደር ቃልኪ ጌሚንግ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ፔናልቲ ሹት የተለያዩ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከፈረንሳይ ከጀርመን ቡንደስሊጋ እንዲሁም ከስፔን ላሊጋ ጣሊያን ሴሪያን ጨምሮ ከሁሉም ሊጎች እያንዳንዳቸውን ዋና የሚባሉ አሪፍ ቲሞችን ፔናልቲ ሹት እንሞክራለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ምን ሞክረው በፒኤስ 2026 ኢፉትቦል ላይ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራው ቪዲዮ ላይ 2024 ነው ተበላሽቶብኛል ብያችሁ ነበር። አሁን በጣም በሚያምር ግራፊክስ በሚያምር ኢንተርፌስ ተስተካክሎ ትክክለኛውን አግኝቻለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንዲሁም ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት ውስጥ ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። እናንተም የምትጫወቱትን ጌም እና እንድጫወት የምትፈልጉትን ጌም በኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። እንደምትመለከቱት ይኸው አሁን ይሄ ተሻሽሏል። የባለፈው ጌም ራሱ ነው ፋይሉ ሁሉም ነገሩ ምንድነው መጫወቻ ፒፒኤስኤስፒፒ ኢሙሌተሩን ነው አፕዴት በማድረግ ብቻ ነው ይሄን ሁሉ ነገር በአንዴ ቼንጅ መሆን የቻለው ማለት ነው። ያው ለዛሬ ፔናልቲ ሹት ነው የምናየው ብያችሁ ነበር። እዚህ ጋር እንገባና ፔናልቲ ሹት ነው ዛሬ የምናየው እና ምንድነው መሰላችሁ እዚህ ጋር ያው ፕሪሚየር ሊግ አለ፣ ሊግ 1 አለ፣ ሴሪ ኤ፣ ቡንደስሊጋ፣ ላሊጋ ምናምን ሚሉ አሉ እንዳለ ሁሉም አለ። እዚህ ጋር ከታች ሎድ ማስተር ሊግ ዳታ እስከሚለው ድረስ ነው ማለት ነው የምንጫወተው። ከፕሪሚየር ሊግ ነው የምንጀምረው። ከፕሪሚየር ሊግ ሊቨርፑልን እንይዛለን። ከአርሰናል ነው ማለት ነው ሊቨርፑልን የምንይዘው፣ ምክንያቱም ሊቨርፑል ግድ ነው ከፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው። መደግፈው ቲም ነው፣ ከያንዳንዱ መደግፈውን ቲም ነው የሚይዘው እኔ፣ ወይም ደግሞ የሚመቸኝን ቲም ይዛለው። ከዛ ፔናልቲ ሹት ይሆናል ማለት ነው። ወሬ አላብዛ፣ ቀጥታ ወደ ፔናልቲ እንሄዳለን። እዚህ ጋር የሚመቱትን ተጫዋቾች ነው የሚስተካከለው። ሁሉንም ተመልከቱ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። He should be able, under great pressure, he bangs it past the keeper. He made it, it's 1-1. He was really nervous taking that one, but he's made it one apiece. Slow down, good start, and it goes for the right side. Right side. Easy is no to Arsenal the Gaffage. The keeper's gone the wrong way. Missed another one. Wayne Gakpo, really well to save that. He deserves a pat on the back from his teammates. The poor goalkeeper didn't stand an earthly. And it's the dead ball specialist. He very rarely misses. Great save by the keeper again. Incredible. You can see in his eyes how disappointed he is with that one. That's it. ማይሆነውን በታሪክ ማይሆን ነገር አርሰናል ያሸነፈ ይሁን ተቀበለናል። ስለዚህ አሁን ከፕሪሚየር ሊግ እንቀየራለን። ሊግ 1 የሚመቸን ቲም ፒኤስጂ ነው። ከዚህ ደግሞ ከሊግ 1 ያው ብዙ ጨዋታ ስለማላውቅ ኦሎምፒክ ሊዮን እናረቀዋለን። ኦሎምፒክ ሊዮን ከፒኤስጂ ፔናልቲ ሹት ይወዳደራሉ ማለት ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። The pressure of the penalty shootout, a real test of nerve here. Not only struck with some authority. He made it, it's 1-1. You can see he was really nervous taking that one, but he's made it one apiece. That's a good start. Terrific penalty. ወደ ግራ outsmarted the keeper and it's in. The keeper's gone the wrong way. That's in the left side of the net. Oh, that's a great penalty in such a tense situation to tie the score at 3 each. He's put it in the right hand side of the net. ግራ ሳይድ ከፍታ አድርጋል።
He sends the ሌፍት keeper the ቢሆን wrong way. ቀኝ ቢሆን መልሰው ነበር። Keeper's feet were glued to the spot. Oh, that was a great እቺን strike. He just ከመለስን gave the keeper እናሸንፋለን፣ absolutely ካልሆነ no chance. ተጨማሪ ይሰጠናል። Yes, he's put it away, and his team breathes a collective sigh of relief. He's one of the very best. And to the keeper's left. ዝቅ ባይል ኖሮ ከፍ ካለ Talk about being under አቁሙና pressure. ከፍ If ማለት he misses this, his Yeah. team loses. It's there, and his team fights on. He outsmarted the keeper, and it's in. We'll find that it is all over if he fails to score from the spot. It's in, and the supporters are on their ለትንሽ feet. ለትንሽ ቤተሰብ ለትንሽ እኮ በላት The keeper's gone the wrong way. አሽራፍ ሀኪሚ ይላል። Now on the verge of ኧረ defeat. ወደዚህ ላይ If he doesn't ምታ score, ወደዚህ ጋር they're out. Yes, ዝቅ he's put it ባረገው away, ዝቅ and his ባረገው team እኮ breathes a በእናትህ collective sigh of relief. መለሰ No problem for the keeper. መለሰ Well, he's put that መለሰ straight at the ጉዳችን keeper. It's ፈለ simply not good enough. እስኪ መሀል ላይ He scored. The game is over. ፔስጂንም ስማሳደብ የሊቨርፑልንም ማሳደብ በጣም ይደብራል። አሁን ሴሪኤ ነው። ከሴሪኤ ደግሞ ኢንተር ሚላን ነው የሚመቸኝ ማለት ከዛ ኢንተር ሚላን ከኤስ ሚላን ነው የምናደርገው። ያው ሜን ክለቦችን ኢንተር ሚላን፣ ኤስ ሚላን ምናምን ከስፔን ሊጋ ደግሞ ማድሪድ እና ባርሳን እናደርጋለን። It doesn't matter how many times you've been in a penalty shootout, even the most experienced, under great pressure, he bangs it past the keeper. ወዴት ይመራል? ወደ ሌፍት ሳይድ እየተስፋ አደርጋለሁ። ዝቃለች He made it. It's 1-1. You could see he was really Can I nervous shoot taking an that idea? one, but he's made it one apiece. That's a good. Keeper in two minds there. ሲነዝና ግድ ነው። ኦኬ ወደዚህ ሳይድ ዝቅ No way could he have stopped that ተቃራኒ one. እየሆነብኝ ነው በእናትህ። He sends the keeper the wrong way. አሪፍ። እሺ አሁን ወደዚህ ከፍ ዝቅ Into that corner. ወይኔ Well taken penalty. Oh, the pressure was huge there to keep the scores that up, but he's managed to control. ውይ He miskicked it. Well, the keeper won that ምን middle ሆነ one, ነው? and the strikers put that well wide. ኧረ በእናትህ Goes to the right side. I thought he did really well to hold his nerve there and score that penalty. ካልመለሰን በቃ It is in. They're still in the game. ካልመለሰን ተሸነፈን። Will go through if he scores. ወደዚህ ነው የሚመጣው እርግጠኛ ነኝ። That's it. ሶስት ልጅ ቀጥታ ተከታታይ አራት ላይ ሶስት ተከታታይ ቡንደስሊጋ ደግሞ ባየር ሙኒክ ነው የሚመቸኝ። ሰማን እናርገው ከቦሩሲያ ዶርትመንት እናደርገዋለን። በእናትህ ሶስት ተከታታይ ሉዝ ይሄንማ ማሸነፍ አለብኝ። ይሄን አሸንፈዋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ባየር ሙኒክን እንጂ ግድ ነው። ባየር ሙኒክ The pressure on the penalty shoot. Struck with some authority. ወደዚህ ነው የሚመጣው። አውቃለሁ ከስር እንደው He made it. It's 1-1. ወልሽው ነበር You could በእናትህ see he was really nervous taking that one, but he's made it one apiece. ሙሲያላ That's a good start. The poor goalkeeper didn't ተርፏል። stand an earthly. It's time for the captain to show what he's made of. እንደውም And as always, he's በስመ denied by the አብ crossbar. Hero of the year, he's put it wide. Not a great penalty at all. ሉዊስ ዲያዝ Only one winner of that duel. ባለውለታችን ነው ሊቨርፑል። With the team Okay, 2 goals okay, down, he Liverpool. knows he has to Nice score to keep them in. He's put it down the middle. ስታቸዋል ቢያንስ That was outstanding. በቃ በባየር ሙኒክ ካስ This one vital kick could decide the match. If he misses, it's all over. Incredible ያሸነፈ save and back to the match. Demolition, አሪፍ disruption, annihilation. They Arif. simply ran away with it. በጣም አሪፍ። አሁን ከስፔን ላሊጋ ማድሪድ ነው የምንወስደው። ግድ ነው ከባርሰሎና። በስመ አብ
አሁን ይሄን ነው ማየት ይላል አባቴ። ማድሪድ ከባርሳ Although experience can calm the nerves in a penalty shootout. Great save, he's kept it out. ገና ሳንጀምር ተበወጥን። ሌዋንዶውስኪ ወዴት ነው? እኩል ነው የምንበከለው። ስንበከልም እኩል፣ ስናገባም እኩል፣ ስንበከልም እኩል። ማን ጉለር እናመሰግናለን። እሺ ቁጥር ኦልሞ ዳኒ ኦልሞ ቪኒሲየስ ጁኒየር እኔ ዳር ብዙም አልፈራለሁ። ራፊኒያ ጎል አይታችኋል? ትችላለህ። ያማል ወደዚህ ነው የሚያመዘው። አውቀዋለሁ እኮ ሱድ ፓውሊን እንደመረዚ Great save, he's kept it out. What a miss, and that would have sealed the win for them. Missed. እናመሰግናለን ሪያል ማድሪድ አላ ማድሪድ ማን አሸንፈናል። እሺ ሌላ እናርቃለን ከሌጀንዶች ኦልድ ነው መሰለኝ ኦልድ ነው ዩናይትድ ላይ ሮናልዶ ምናምን በነበሩ ሰዓት ነው። አይ ቲንክ እኛ ዝም ብለን ሊቨርፑል እናደርግና ከድሮ ዩናይትድ ጋር ሌጀንዶች ጋር አብረን ነው የምንጫወተው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ዱዴክ ሮኒ ነው የሚመታው። ልያቸዋለሁ የድሮ እንትኖች ናቸው። And he's there to make a great save. He's so focused there. Fantastic save. አውቀውታል እኮ አውቀውታል። That's in the left side of the net. ጋሽዬ ዋናው ዋናው ወይኔ ዋናው መቼም አይሰጥም ሲጀመር። Puts it in the left corner. Nice Croatia. Oh, the keeper's done ever so well. እንችላለን። That's great concentration from the keeper and a wonderful save. The keeper in two minds there. We'll find that it is all over if he fails to score from the spot. Yes, he's put it away and his team breathes a collective sigh of relief. He's put it in the right-hand side of the net. አሪፍ ነው Talk about being under pressure. If he misses this, his team loses. It's there and his team fights on. Goes to the right side. አሪፍ ነው። They're on the brink. There is no margin for error. It is in. They're still in the game. መሀል ይላል። Oh, the keeper's done ever so well. ካልመለስን ሉዝ ነው He's የሚሆነው። done መቼም brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. Oh, that's it. Marvellous. He's hit the winner. ጨርሰናል ማለት ነው። የቤተሰብ የዛሬው ፔናልቲ ሹታችን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ጌሚንግ ቪዲዮ እስከምንመለስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ በጌሚንግ ቪዲዮ እንመለሳለን። እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።